see your deliverer come. Clap your hands, all you people, rejoice and be glad. You who live in the islands, for the Lord your God rises upon you, see your deliverer come. Though the battle rages fiercely, stand and see the deliverance of the Son. Now my glory breaks your darkness, see your deliverer come. Sing and shout, celebrate Jesus Christ, vindicate uttermost islands of the earth. Rejoice in God's favor and His grace. You're worthy, yes you are, highly exalted in this place. Power, love, liberty, victory, sound mind, I give to you, don't hesitate. This is the greatest hour, see your deliverer come. Power, love, liberty, victory, sound mind, I give to you, don't hesitate. This is the greatest hour, see your deliverer come. Sing and shout, celebrate Jesus Christ, vindicate uttermost islands of the earth. Rejoice in God's favor and His grace. You're worthy, yes you are, highly exalted in this place. You're worthy, yes you are. 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 Yes you are worthy, yes you are. Sing and shout, celebrate Jesus Christ, vindicate uttermost islands of the earth. Rejoice in God's favor and His grace. You're worthy, yes you are, highly exalted in this place. You're worthy, yes you are, highly exalted in this Aloha, this is Cousin Billy. We're going to show you how we make vaisalo, one of the island delicacy made from young green coconuts. If you like what you see, come join us at To'olua. We'll show you authentic island cooking demonstration. And you can help us, hands-on, very authentic, very interactive. Let's get to it.
This, my friends, is vaisalo. Very simple. Coconut juice, coconut white meat. Just blend it inside there. Boil. Add some starch. If you ever had green coconut, the juice is a lot more sweeter. So we boil it. So it still has that sweetness into it. And then you enjoy it with all this white meat junk. And the flavor is amazing. Vaisalo. A lot of families in the islands, this is how they pay for their kids' school. Every Saturday morning, make a big pot, walk around the village, sell it $1 a cup, put all their kids through school, just because of this, vaisalo. Well, there you go. That's how you make vaisalo. Please comment below, tell us what you think. If you're also from a part of the world have similar kind of cooking to what we share with you, let us know. If there's any kind of island food that you want us to prepare for you, comment below, like, share. But come and see us at Toa Luau. Aloha. That's better. We would like to thank everybody for your support, everyone here tonight as well. Thank you so much for supporting. Thank you so much for supporting us. If you didn't know, we only started a few years ago. Things just kind of took off at lightning speed, and we didn't even realize it. And so now we're here standing before thousands of people doing what we love most. Thank you to our families for keeping us grounded. Thank you to everybody who supports the arts. And most importantly, would like to thank our people. If you didn't know, you couldn't tell by our brown faces, we are in fact Samoan. We're very proud of who we are and where we come from because Samoa is a really, really tiny set of islands, pretty much out in the middle of nowhere. And every time we go over to the UK or to France, Germany, places like those, we ask people, do you know where Samoa is? Because they're always asking, where are you from? Do you know where Samoa is? They say,
No, not really. We Not go, really. do you know where Hawaii is? And they go, yes! We're like, yeah, we're from Hawaii. Like I said, we're very proud of where we come from, and so we want to share with you this song that means a lot to us. We are Samoa. Our Samoa, the greatest place of all. She is green and blue, lush with beauty, heart as pure as gold. Touch someone with tears of joy. Touch someone with smiles of love. Oh, what happy feelings from such happy people. Samoa,
Era le pese matongo fiena ia peo na whafunga mai ia le tātou pese nā mai le soli mio nana amata toi fo le tātou pol kalame ia enenga te fo nisu tātou pese matongo fiena na tala toi fo le tātou pol kalame ni tai au ina mutula ima te mito e lusu iwa minute ia ona tāle o le tula se fulu ia awhena te whafunga mai ia o le aso nei o le aso se fulu tasi le nei o yuni ia le tausanga lua afe sumalvalu ia le aso ngafua nei a mātou ni nusila ia te tonu ia pena fo ma Samoa pena fo ma Australia ia o le aso sane ina sa patina ina ife fo ia iso tato watunu ina ife fo la tunu ina America pena fo ma American Samoa ia Hawaii ia o le tamfai tu tato pe ia lava di mana ia tato ia so ko si tato mana isi ko tu lango tato camera fo mole ia Fili mana ia tatu ke mone tu ia ino tu la meta lusu valu minute ona tale o le tu la se fulu ia ona Mr. Ngango pela kamo KP ia le ma sa fa ia tu I awa fo tatu ino tatu tunu ia awa fo tatu breakfast ma tatu morning show ni tai au ia ole tai nei ia mo mo fatalo fati ona le tu ma le tu fa le tu pengo fo I patele di felele tamai sa I fa pena fo ia ma fatalo fo nei tamama nei tina matua na lo mafuta mai mota malawa ia ila to na lo ngase ia pena fo I mai la to na ol to hotel el tatu tunu ia na lo mafuta mai fa tai val mafuta mai ila to fo na wa uso tu nei tai au if au matute ol nei aso ia ma lo la valo sai fo ngal wenga ma fa u fenga I tatu ila to fo na nei matua na sa moli atu nei fa na ia onga fatalo fatia to nei temi wa lo la vai la to fana fama tuna la to aso fo so man vi tele to aso fo e stai mi on ta tu lo spese mo to fa man vi tele to aso fo pena fo na fa talo fa tu la to na o ni ainga fo na wa fer malanga mi bloti fa mai se fa ma fana fana tu le to ya tu to ya ono tu langa fo yesto ainga ni aso ala fa me la vai ta to ta ya I lo mata le fa no noa ya ono tu langa fo yesto ainga ya na a fa na wo yesto ainga ni ta ya ia fa mai se fa ma fana tele tu ia tu to ia ala tu lat fatala fatela to lo mafuta mai lunga tato Facebook live man tu na wa wina for tato por kala mai lunga Facebook live langa te de lunga le tato YouTube channel fa pena fu malunga o le tato website ia mal tato simple radio fatala fatia to la mo te amata mai lalo ila to lo mafuta pena fatu mai talo siniva tai falsua pena fo ma good morning mai siniva good morning pena fo Brian Wiley ia pena foi malanga erekana good morning ngango ftai lava ia ftai lava malanga ma ele fatalofa ftai lava mal fatalofa pena foi Frank Sofia tai apetingu ia ma le tai pese la urol tatu tu mata fu pesao ia fe mai lo siniva good morning KP ia ma Regina Ausa Pau ia ma ila to mana e malanga erekana hello from Mount Druitt in Sydney Australia li falava au no join mai ma tu mai molo mata feo va tai ma futa mai ia ma pulu fesa inga leo ma futa mai tai lava liwa ki aleni e serva tau ai ia ma e serva tau ai de fa fitai de ma futa mai ia mai na tu la ia leo te va vai te ia e sini va te fale su ate a petingu vai tu la epa Lona and Craig Deering bana foi li falava au a fereti sue Tommy Mose fa moe ia ma Shane Kidman ia ma pulu fesanga inga va tai lava vai ngale le like mai ia le tato live le awina tu ia pena foi ma tai lava mo le 12 tai ia tu to ia tu sai foi mal ma futa mai ia ma share tu tato live fa mo le ngatanga like ia tu share tu tato like ia va vai tu tulanga tato talo tau le so inei au kilani lava ia e so lako lava fa mo tu lava va vai ti fa fo tu vai ti fa fo ia fai lava sino puo fa na te fia si le fia tu langa ile tau nei au kilani so lako ia I de se lako te fa fresh malita tu talo tau fa mole lava au kilani ia le te vai tu fai lava sino puo fa fo ia le la fa maunia lava tatu talo tau le te vai tu fantastic i malulu e te mini na puo o le so ato e futolu ia na timu ia malepoa na nei ia o le so ato fe su tolu ki cloudy breezy ia ele stemela o nei o le poa na nei na fe mai rain windy is full water degree and I timu mana so tai full lima ya na fo timu da so tai au ya na tulanga ne okilani
A whaere te mafuta mea ukilani ia o tūlanga nei tātou e tau ona awana I whai tātou tanga mea ia pe ala wa whai au e whai whafo ona I whai alanga le te wawai atu ia ne matua timu lama. E so lakuna mai para stulanga I tātou talo tau I whewhai I New Zealand atoa lava ia manatua to tero whai lato le mafuta mai New Zealand I lau laku plene whatalo whata ukilani plene whamai nai timu iwa tikuri nai timu kalai sikeke ia iwa whai tikuri nai timu o te nine ia whatalo whatu ia molo nai mafuta mai nai kalai sikeke tenine e ono na ne mana ia sulu mana la na tenine fatalo fat tenine o kispe se full lua degree na paolo ia na puoa o hema tene value degree na puoa yo hasty na value degree na timu ia ma in vakako e tasi oko ka se malu lu in vakako la to ia na fe mai tasi degree ia ana na tau sulu mel mata la istemi ana ma ko malu lu lava yo o faso solo to na nepia iva value degree na timu nepia temi nei o now se ia na puoa value degree on Plymouth is a full degree ia na puoa Palmerston over iva na puoa Tasman e valu na puoa Tauranga is full tolu na puoa Wellington e valu ia na foi puoa e mafanga rei is full far ia na timu ia ole o vai oti ia tele lava na tutusa lava ia tulanga e tau inu sila atoa e telo pitunu o sila se vanga na ite nide ia na matua sulumana ile la ina ite nide ole no fanga pitu sila no malu lu le te vai oti inu sila ia o invekako na tasi degree de malu lu ona ia al no fanga pito sidi ona mafanfana ia e pe ona vai ati ai o so lako vai o Tauranga na furu tolu e na mafanfana lava Tauranga la to i so ko pese ka mesta to pese de se le so la tu lava ka mai le tato talo tau le la ku sa le tato tu no Samoa le vai ati i o Samoa le vai le tato talo tau le tato tu no Samoa le tu la mai to lu su lu minuti on tale tu la suma tasi le tato tu no Samoa e lu es fulu iva ti quid ma lu e termine na so ato to su tasur mane la le tato tu no Samoa po na le lu fulu no e mana so ta ya to su fulu tasi ia na tu salir tau le so fa pena foi le so ta ya le tato tu no Samoa ese mal vela ia na o timu foi e mai palisani e thunderstorm ia thunderstorm in spots earlier ile po na le mataya la a brief morning shower or two ile aso ta ya alla to termina to luas full val minute e on ta le tu la suma tasta to na i Australia do sa la to talo tau so Australia termina tu la metto su lu minute on ta le tu la valu Australia se full degree party cloudy o la so ato se full fit na surmane la na Australia termina le po na nei se full o la so ato nei surmane la bana ia na tu sai foi malato fu na fa na tu na Australia na la vai tu matua sulumana ile la na Australia le po na nei full degree na meni clear na so ta se full valu sulumana ile la Australia so va pena foi mala so ta o este men close tu le sunga ya leni ya wa foi se tato so ta inga e tu sai foi mal tato fu na fa ma tu ina Sydney Australia o ina America le tato o tu lu sul tolu qui ma no e termine na so ato lu sul tolu ma ne sur ma ne la America termine o le po na nei full qui ma na so ta lu full valu qui na sul ma ne la na America la to time to lu se full minute io notale o le tu la tolu ile o le termine ia te fatalo fatu la to no mafuta mai o si vai ngai mafuta mai e Prince True ia Lona and great cheering talo fala fa tailo mafuta mai no vatu tatu talo tau ina i talo fa Prince True ia ale ngatelo la to umana atamna sala ko ka so to pesele sita vai fo tatu talo tau na ia foi mai no la ia fa solo tu lo tatu por kala ai mo tu fa tailo mafuta mai tano share tu tatu live ele ngatelo ia ma invite to friends ino tu la time to lose for minute ia ona tale ole tu la ese fullu on the track. Sick with it. Let's go.
Let's go.
tato pesena mai le pesena puni ala va ma le pese matango fiena pe ona e whafonga mai le pese te mai tai o Rosalina ia le tasina pese wale vala vale tato puni ala va ia na pe o te whafou mai le vali ina ia halo fo i le sunga i le whawhiangainga le sunga ia lale pe teru ma le whalitua ia vini pe ona e sila i fo i le tele o pese matango fiena o sau nei tua ia o pese na Rosalina pese o whaile wasina leva fo na pese kepi ia ale o te fa fo mai ele vaenga ia le pe o te pe foi le pe fo foi la to le ma futa mai a me sa ta tu pulanga vo le lisi generation e te mini ali ke pi sa o ma ko generation le wo ko ia fo ia ma ko fa longo ko pesa ia ma ko generation ia o ma ko le pe wo ko o sui mai pesa ia ma ko generation ia na tulanga tō lava ia e mone tō elfa malo fo i le ia tu se foi malpuni ala va ale sa fa la ulo le la tō fa na tuina la tō lima furu tō sanga le na uma tu nei ia ona o le tulanga sa i le la tō fai pesi a lima furu tō sanga alpuni ala va ali kepi ia o te vava ai atu ia tu titi ko le lima manto le fa manatu lima furu ona tō sanga al tato atunu o Samoa a le la o te vava ai atu nei ia o le lima furu tō sanga alpuni ala va longa winga e ono lua le tu to tasi le tato tunu ai ono lua tolu fa lima no ono fito no valu ai ono valu le no fai amata le fai pesele al puna la va le pe ono e fa fonga ye fe mai lima se fulu to sanga o le sa fa na tuina tato puna la va ele pesena ya tamai o fai ngol kamai ka ia o fe ngalo ke Rosalina ya ale la va cause tu la va ya Serafina ya ate fatalo fatu la tona ma futa mai lungal tato ala le termine ya fatai la va lungal tato Facebook live e ngata foi le lungal tato lungal le tato website le www.lopaytvradionews.com o pena foi malungo le tato simple radio app ia na mafuta mai nisi ia ma le tato live da le wolu atu te nei le te mafuta mai te o nei Mr Ngango va pela o kama o KP i lungo le tato Facebook live pena foi malungo le tato YouTube channel o fatalo fatu le sunga to lo maka mai lalo langa le o si va nga si le o so maka ku le ia va nga le ia Prince True ia malona fatalo fa mai lona ta lofa pena foi Prince True no join mai pena foi la malona na fe mai alofa atu from Olympia wa USA mamau tene mele mafuta mai tamata lolo na fa lolo mafuta mai e pena fo ia vi inga ma lo la va uso to tua fa tai lo vi inga mafuta mai ma tu la to mai mafuta mai e fai lo singa pisio tai au la to fo fanga fo i ale la va fa va no le temi e mafuta mai fa tai lo va mafuta mai pena fo siava ala ia siava ala le fe mai lo ni ma sakia lima kamalo pena fo ia tua silo fau mulu e male sunga wele li pese la lo tato o tunu sunga estate mako la faili yo na fu fa va no lo time pisi la vana yai e na fu fa va no la vana time e ka fo le stop pa e tilo mai mo mai after la va lo sunga estate mako e pe ona e fo i fa tu tunga ne fa on po ia lewe e tato pese na pe yo se ia na pe to si le fia le sunga estate mako to le pese na mako o mako kupulanga le ia ma estate mako o mako e o fa o mako pese e mako fia ai mako ma fa ese e fa ese ia na o fa ese aqui ia mako manga kusa le pese mako manga oi ia pese vai de mana ia lue ia manga ia ko pese le lue male fa le pitinga mako le pitinga mako le pita mako pese ke mingai o le ko mako e slow kele o boring po ia mako le slow la ko ia manga o mako a pit mako pese ke mingai ui fe a ke piso le fe so le mana tamalo a pit la to pes a kuso fa mai le fia le lei tai la va kuso ia tas foi li lo mafuta mai na pera mafuta mai na kuso fa mai le fia le lei na mafuta mai na Australia ia male tato tamai tai la o fe ka fa ka fo le sua fo le tamai e ke lo ka le ngol tamai tai la ke pi tole se ali lo ka ui fa pupu ia pet oh na la tamai tai o petchi Malai fo next good morning. Our weather here in Hopet, Tasmania is 4 degrees. Okay. If I don't malu luoli o Tasmania la to ia
i Tasmania ina Australia. Malulu tale o lo snow lunga o le maunga ia o le aso malolo nei mo le Queen's Birthday ia na kore lo ya Queen's Birthday pe fio na aso malolo pe fio tos pe fia aso fa so fu mai o ia wale fa manatu ma tul vai aso le so fu ia le te vai atu lo fa manatu mai Australia ia nei ia ai pe fa lu tere lo ia se kaimi ona nga ke le story on mele malo lava mo le pokalame fai on fa longo I lo tatou lava ngana le to tere sa mo ire nei atunu ma saro na sto lima lava na o felo ia fa manuia le tua le tautua ala le nei ana leo manuia le aso wi fa fe kai lava tamai tai o Petiti mana fo anesi ya se mo ko fa le malita ungol so fa tamai tai ali kepi se fa ngoya pet o pet ali ngo ke no ai ui ke lo tamai tai yo ke no tamako o fa kasi yo ya fo o testament tai lava pet talo fa sunga ya fa SA saxo film ni so ya le chop amangia hello waso fe ko skami ina tai sunga fa SA aki na lo mafuta mai mantua sunga ya fa SA na lo fa tasi mai pe atale tu la lima itu se fama na pokala o le drive time na le fiafi mantua o le sfulu na fa tasi mai la fionga ya siata ia pena fo ile afionga ya ulupotea ia mo la ko kalame o le drive time na le la uli nei se fulu luanga de fa ia tale o le fa ia facing kako malo longa lisi tasi tula ia ona su mai le sunga ne ia fa ese ia wa fo lanta tu le tatu no mai lima se pa ile tula iva aftala fa tia lona le aka mai lona ke viva le aka lona le aka mai le aka mai malo lona e se ma komene le ia po oh sorry o makala ko fa u lona me lo lona va tai lava le fa mai chu mana ia tele tala fa ia ana fa ngutu fala autito malo lava ti tai lo fa mai Washington e wo ko ke va ngal mafutu me na Washington ia malona lava le lue mai lo pena fa lona fa tai lava lona mafutu mai te nei ia ale tu langa nei ia o ko kai le to tere la to le mafutu mai o ko kai o ka fiu fa tau ya fa ka wa ya ke fa ka ke pi so le fa ka so le ko fulu mo la ko e ko ke le la ko Watala fatu sini wata fale suata ya peti ngu Apena foi ma fole ngol tama ta ile o ko si ngol alu eska wolves vai tu la epa vi inga lona great hearing apena foi li fala va au afreti sue tami mose fa moe ana fa ngutu fala autito George Bennett, Shane Kidman, Malanga Elikana, Aniva Mano Salima, ia marka mai ka ile o Petiti malai fou anesi i mapulu fesanga inga ia mali e o le verso le sa umatu nei sa fai matofo verso le sa umatu nei le sa fai ele me foi le Samoa language e pole fa la foltulanga o le te ko fa mana tuina fo le fa malu o le fa tawaina o le ngana Samoa i New Zealand ia manatua la e ila sta matina no atu fai me fa MC o le sia onga na ia e kusela lo vai fa Samoa fa mai lo kama kiki umana tatou fa mai la after fa mai le kala le kama kiki fa palang after this event you go and see your teacher me kalo e fa mai la you go and see your teacher yo on fa Samoa le seri nga fa mai umale fasanga yo na alule te lu fafsa te fasanga ilo fa ya onga oi ma ngai yo fa Samoa la kamanga mai umal fasanga yo na alule te fasanga ilo fa ya onga yo le te vai atu i la ngai lo ke kause atu ala so fa te mai ta ile ma sai no vai atu i le te mana tua le tala te matitina le ka mai ka ile o ile ngole o fasanga inga le o pulu fasanga inga le o te ilo atu ai fa pena umalo ka mana tua ile tala le al tamatiti na fe mai after everybody go and after this event make sure you go and see your teacher before you go home kalanga le fai tamati umala vale ile tono fa potonga le fai umala tato mele fai ya you after this you go and see your teacher before you go home ya talana ya fa mai fa Samoa la kikira
Umalo le mele ya na alula e te whaasanga i lo whaiaonga. O le ma gai o le whaasa mua la kikiga wha mea umalo le tato mele whai. Io na e alula e te whaasanga i lo whaiaonga. Ia leo tulai mai tato taimi uta luminu tali tulai sifuru te whatalo whatu tato nupe a whaina tu mafuta mai ake pi. O ya mai te ya mai e ke pi le a foi le sa ngai loku le ke pi. Tano sa mako loku. O mako loku e malo antima malanga whanga au. Tanga sa ulu fai au piki aku mako. O piki aku mako le spingi singi mako ka vale. Ui au fe ngala ai. Mako ai e fale fai au. Mako ai nga mako ko ai nga. Ya inga avesto to na i voilele o na avesto to na i fai sto fai fa kasi to na i mal fai au mala na mason fai tu mala na. Dese me. Dese me mako sa vali vali. Dese me mako sa vali vali loku. Ia mako aku alai fa mesu au. Mesu au ia mako pe mako ngai. Okay, no aku alai le fa mako ia fa au foi le wa fa so o fa mako amiu. Fa so o kere mako amiu le ai fa no si ainga. Ia. Okay, o le kwa longa ko le fa mesu au. Ia fa mai ia alau le mesu mako kali aku iai. Le mesu mako kali aku iai. Mako ngofo le se kali. Ira ngara mako fia ai. Yo ngala. Ya afe alu ka vale alu sa ka vale il fale fe au mako ai runga. Ko ai ka au ko ai foi na fiafi. Oko ka se me ai. Oko kai. Mako mai foi na mako me ai mako mai e a foi e fale le la fa le mako ai ngai da uri. Le ka au pa um ka ko breakfast. Tamane tavatala fatia Paul John Malusanga tal mafuta mai pena foi lona and creating pena foi malato um pesa la ta moto. Ia mal pesa ale tato ni foloa fa mai ole beautiful. Oko kalmana yo le pesa beautiful. Lela kaku tamane. You never know, think it's the perfect time to show. I was after you a long time and I'm worried this might be wrong. Please tell me, got me feeling ulang mo. Oy le pele le sui.
pesa na oka kalemana na pesa Clickets. Wa matua whaingo fia lona whaangaina. Fia lafa sa tupe po se digital top up yo ainga po boi Samoa. Tonga mawhiti se taimi vave lava. Asiasi nei loa le upenga ta whailangi le Clickets. www.clickexpacific.com. Wa yei le fasuia inga le whaatino ina le lātou tautua. Ma whai nei ona e transfer sa o mai lava lau tupe o fia lafoina. Mai lau tupe lunga le internet banking a lau whale tupe. Mai so se vaenga o New Zealand, Australia po Peretania, o lo e lalai. O Amerika lo whata pena le whaatino ina i o lea tu langa i le taimi nei. Na o le tolu ta la le tau e lafo ina i lau tupe. Numero so ta e monisi whaamtalanga. O le oval se lau 55 toluiva. Oval se lau 55 toluiva. Be asiasi nei loa le ClickX. www.clickexpacific.com. O le Samoa lo pe I tu mo le Samoa lo pe I sa warango langa malo si le tātou po kalameo o le taia o le breakfast ma le morning show mai le ono se pa ia le tula se fululua I aso uma mai le aso mafua se pa ia le aso tonai mana tuola ona e asia si foi le tātou website ma e susua ina le tātou Samoa lo pe I tun ia ma e whaatau walu masau pese ina o le whaatau walu pese ina ia le ngate lea o lo langa malo si foi na le tātou Samoa lo pe I tun ale ngate foi lea o le breakfast ma le morning show o le tātou Samoa radio tala ave. Le Sunset Auto Limited le fale ni sinia ina le valu tasi huia road tio tou. O la telefoni e te vili ai mo sau poki. Lua fituano o limon tasi. Lua fituano o limon tasi. Po le olwa tasi o whawhitu to lim whatolu. Olwa tasi o whawhitu to lim whatolu. Water Fitness, mechanical repairs, vehicle scan, electrical, oil filter, full vehicle service, penafu malato pauli new and used cars. Matua, balu tansi, huya road tio tau, mole fainga o lo sa, idit nei taimi ol. Tausanga! Ia na sa fang mai nisi na tātou company nisi na lo fasa lau ina lunga le tātou ala leo mo le tuale whaafitai la vene tātou company ia ma tātou musika na sa tai na atu e pe ona ele pese na ma le sunga na ia le sunga ia le ni foloa le fionga ia lupatea polu paltaonga mo le pese na la sitina lo saune tua valom lua se fulu ma le lua for my ia so beautiful ia ele tātou sitina e matua awane ngalo fa fianga fo ia le ni foloa i le paradise las for i le nei fa pena fa ma le asto na i ia toi Paulo vanau whawhiwhianga le ni foloa ia ona ina toi koe a foi toi foi at foi le o ia ina I Samoa ia ai Paulo vanau temi toi va ai ia mai toi sila foi I lunga le stage I le fionga na ia I rupatea ni foloa ina protest las fraile ma pena foi malasto na I vai aso nei a fatala fati aviana tu putala pena foi pira ta lili ia mamo ata tu atanga loa tai van mafuta mai pena foi skama ika elo lona and Craig como salo mantua o vai ngai to lua o lea ua tasi alla page le ia o lona and Craig ia ena o putu langa le lo ai le felo fani o vai ri kepi ia manga ia ona ko le fai la ko page ke ko lua ia ma ko e no poi felo fani ona ko via ia vai kasi ale page mese ku mai kanaka ai pa me fale kongo ai o ke le no o se ke me kalango ko ai se kenya nga ya ala kalango non ko lu na la ya pe kalango fo ya ile pena foi tal no atu lon toru ala tal no va pe o yo le le tulu tal no ala kalango mo ka mai ka ya o ia menga e fai a ko kala foi le ya ka fai mai vai ele o sione le ke no kalango o tiuli ne ke no kalango yo na lo la ile inga o ke pi ile ai ia o fa pelo oi sorry tiuli fa pe o se mi de makalango e na tulanga nei tatou ia e mantua foi wala foi na tasi le page li ke pi o fa fangi no pa ia ma o wala fangi e se me foi dele ele pese foi dele ale le pese de sa ungere ri de lo o sorry kep le fai mai kangori malua o le mela na le fai ngai ka ko o kasi ale page ka kangori malua e ka page le kasi au ngai ko kango ise kasi ka lima kango lima lua ifo o yai kango lima lua ko yai sa ole tulanga na mo le fel fani ya mal tulanga na tauna fai o wala vani sao atu ti apollo yang ol ti apollo hui mai tua hui mai o kafa ali ya
Kia pora ui me a best friend. A ui me a ua mongi rapa. E le pese ngā. Arau kama ngā wha o sioti. Rau tala whāti alo na kueta ata mai pena whaisira ngā tunga mana. Moni KP and Mr. Pena whaitina ani se heto. Ia mai la tō umara wane tali e mai. Iman tua. Ia masalo isi whai taimi ua whaito olua i peji ia unole. Ia wani tō isi masalo salo sesi ia. Ia mune maua so o whai. Ia manga whea kolor finge. Ia awa kasi ka. Lua ka kasi ka peiti. Awa uleka kongu ia oi. Uka uleka kongu ia oi. Ia nā tūlanga nei. Ia a whea nai whia whailo sa. Aware ngare at Oil Sunset Auto Limited na ina valu tasu hu here road ina yo tau oko kasama na ia ai ina whailo ta vale ina ile tatu whale ta vale pa whea nata mafuta mai nei Nusila. Aware ngare at Oil Sunset Auto Limited valu tasu hu here road ngalo sua la vale auto le fupo ferkel fongi se o ngalo whea tau telefon se ma vatu telefon mun muri address na wata watu valu tasu hu here road ina yo tau pena whale tatu click act mo tu pela fo Samoa. Ia mele tatu Samoa lo pe I tune. Ia wheo na te ia isau kele tatu pese ngai lunga. Lunga le tatu website. Le tatu la leo. Ia e taru lunga le tatu tap moli tulau. Ia ngai alu le oko kai moli pese na ia. Na le whea mele sunga le ia lona and Greek Terry for my sa o le te. Ia na tonua. Le mena yo lunga pufule maua. Ale kepi ole maua. Sa o le o maua. O maua kama Greek. Sao ia ma tulanga na vana fo ia le fafita audio to mo so yo le tasi le page fai ia pa wana me nei le fai le page kasi fai le fake page le si le fai le fake page ne ai le fa pena ki ia le sunga ia Craig ia ma tama ia lona a tala fa Amelia tipa sa tanga lima lua I lau to lua wo ia wo fe ia ma ia fa kala mai ka nga kwa kanga lima lua ia ya pa me fanga ngoi Marco ia dingi Marco ia 5 ele se me kango yai ui la tu langale o kepi yo o Marco ia 5 Marco ele no po me la kango yai ya pa la tu langa tango o to ia kan fa su en to ainga foi ia no to wolo la le ta to te e fai mo me nga tango di malua yai ia ma ta fiofin fai fa kasi lo peita to peita. Ia me nga le kuma nga o ya ola miki nga le ke isa se kasi ma page ia ma wasa se kasi ma page le miki nga le ke miki ai po uma a foi miki lo anti ma miki nga o ma miki kusa ma miki ma lo anti la lo miki ma lo anti kasi ma wasa se fa le fa kasi ma ko page kai pe le page lona and Craig. Ia penga fai la o peo. Okay, P and Jane. Oh, ia vola. Hello, auntie. O auntie and Jacob. Okay, mana e tele na tulanga na. Al tama nei sala ko kaso sa pese na fa masalo ready mal tato pese foi mai. No la tele vai pen tato tala ta longa nei yaso. Ya maneva yaso. Ya pena foi tato news mal tato tu pelo Samoa. Leo tula mais fantastic minutos tula full o ngalo ya te oi este mine kolosia tula sunga ya le ni mamero party e pe mo mai fontato news so foi mal famna tuino le tatu singa fu ina Sydney Australia ma tu na so malo lo na Australia le temini ya na e se ke kolosia tamai le la kwaku ta mai stato pesena ya asa ya ma aku so mai tato news ya nei New Zealand atoa apena foi mal tato tunu pele o Samoa. Would
So fang Mariana sungana sive venga wale si malana pese matongo fina pena fa fonga mai tasina pese le foto sauni tua lan city folu sauni tua fa mai le pese na fa mai wa local o fatu lo winga a fai o ile sa yanga leanga ya tau ya elete ma fai ono toi tatala atu o fatu ya te oi a fai wa poa me o fai ya tau ya e te maua oi ya to fai fo ilisi ya fa misa ya pola la valisa me fai ya wana fai mai pese na le sungana ya makwa local fatu tu langa ne tau nei tatu akepi o me nga ka ngoi ka ko ye de ke nga fa ka ngisi ka ko ke lo kai mi kangi mafukanga la mena changi kangi la ko mafukanga fo de o faki nga so ol ka malo ya ya pe faki nga so ol ki nga maua mai i maua ku fafo maua ko kongu maua mai le ku ngo kala ka ngaka le sa wori kala fe mai ola nga e fea mai o pa wala me ya o fai e ke va ai lo ya au lo nga ko kala ye lo faku na nga ke kala la ko o mai ma ngi o la ko kala e se de ma lu mai o ke ko fai ya o ke ko fai ya ko fai pe o le fe mai na fionga le tua o le nga kopu fai o voi fai nga ke piso le voi kalo fai ore sa kala lokalo faku le ringa kala mai no faku ya kia o voi fai nga lo kama ke pi fe mai lokalo fatu le rina atatala mai no fatu ya te ia tasina pesa sunga ya si fe nga balesi la si tina usau nei tua fe mai wa loka makua loka ni ska mai loka eu tu la mai 2 minutos te ale tu la se folo. Tu faccia lo fatto per fare una faccia ma faccia lo fatto ya la fionga tu pola pascale fa ngali de ma futa mai pena fo ia Cecilia ngasa siva mal malosi mai o ka se siva te mai tai o Cecilia li ke pi o ka kai
Ngai siva la vai dungal moenga. Ina malulu la la siva me ala ko dungal moenga la ko ele yo ai fafo male. Ele yo ai la mal moenga la siva me dungal moenga. Pena fo ia ngafa ya kalai, vai la ngafa ya kalai le mafuta mai pena fo ima rasta tu la epa mai malo pro. Male leite vai talo fatia rasta tu la epa na mafuta mai. Ia mala ngafa ya kalai na foi mai. Good morning brother malo la fa malo si fa mga luenga ole nei tai au malulu. Male soi fu manuia va tai la va mai tai na ngafa ya kalai ia na mafuta mai na yo tara. E paungal ka mai ka ilo te lo ke pi e lekai kai ona esemal to anga le tamai ta ya pengi ola fe wa to le fafo. O manga alu foi le savali e savali foi le lato ele kona ma tu the block around the block. Lo savali e tamai ta ina le lawa fo ia tu lo ia lawa maku ave vela ali se vai ngale to tele vai te yo na fatu ala la vai siva me lungal moenga ali se vai ngal mai malulu oi fatala fatia le kamai ka yo he lala fo ia na folo mafuta mai ngalu wenga o he lala no leva na fu ia leva na fu kamai ka isoli ia ole afu le leile man tu ole afu le leile ola afu lava ile sa ilingol se lengi ole afu fo le si afu fo le mele mo stupe le mana ia tato ole afu lava me mo le tupe e pe yo he lala ona lo afu fo ia ile me mo ile tupe lona kwek na ata mai ftela lona mo le ata ia man tu afayete na ata mafuta man ne yaso ia pone yaso ato atele ata ia ia okele lo pole alto inga pole alto inga tangata nei oi pa fetele ata si yaso ato e tau lavana ata ali kepi menga ke mo lo anti se kami kaule akalo anti faku ola me kere akai akamayo akaku ia faku amakali mafe akai dia o akaku la ia de akamai foi la ia yo mafe akai ala ia de kavale vale mo akavale vale aku disiku ia akamelo anti kavale vale disiku o ia lo mingala o umale o no mingala anti sia ata akavale vale ia siasa o que foi akuroi le me kere akai akamai ia o akaku no ia akavale vale no e kavale vale me disi ko vale o kavale vale aku disi ko mara e voltu langa ia ata kavale vale fatala fatali se peta el mose sio malo uso apena foi Cecilia le siva fai le vacuum lo oi o fe mana e tel tu langa le Cecilia na vacuum vale ele vacuum mo apena foi Elisabetta me malo uso ia Elisabetta en mose sio me malo uso tele lola yo man tu just foi le oh you never ka mo mai foi idisi va nga si mana tu tata to tele la to le fai la to page ia le tele to va to I yo kasi le si le va nga le tu sele malona and great Elisabetta and Mose sele ma yo lunga li ide fe lo fangi yo la ko so yo mo fai Mose la ko sole ide ai o le felo funny Elisabetta ma Moses yo na lawa mo fai fata si la page ia pay for Olona and Craig na mana ia mana pe fa se page la to umai mafuta mai e tau na fai stato page tasi ia mesa mo lunga li mo girlfriend boyfriend fai fata si sto page ia au ne ise maso salo po ia mese mai ia la ke la kuā titilo ia ola ia o mese ala sa ia to las ku ia stalia to mese la to ia a fai tasi pe tato ia ponar mena vesia ia fatala fatala to mana mafuta mai fa mai se sidia ngantuma lona Craig ia fatala val mafuta mai va pena fo ima Elisabetta e nala masalola o Mose le mafuta mai bole fa mai malo so ia nunga Mose fa Elisabetta fa pe mai Elisabetta malo prada ia amantole ta mai le uso lo vingala o le tamalo mafuta fatala mafuta mai yo lo sala ka va ai pole astulanga e tato news mai Samoa ia le va tu lava ia le lava fete nga i lava o le lava ia lava tato fete na ile tato Samoa jet stand off with PM as pastor refused to pay income tax ia boy ia o ko pise tato fete dia ia malo Samoa ia male tato e kalesia le na ale CC ui fe o ia le pol e fakasa fo ia ko fi pekalia ia la tu ia mala tu CCS ia na congregational church in Samoa ia na pe na va ia na valo fai la fese na inga ia male tatu malo Samoa le va
Ya leva vai ati para Church General Secretary Reverend Vatau Fau said the new law was seen by the Assembly as an affront to their belief because many pastors live off donation. You're not too long on ya lela to telo tato fai fe au Samoa ya na olo mawale o tupele mo mai le ola ya o tupele mai le afo ya donation ipo me alofa ya leva vai to ya lewa talia the Catholic Church and Methodist Church have said that they accept the law and that their minister will pay the tax. The head of state will also pay. Ya nala wa yo mo vanga le kakolito ya male metotisi ya pai lava tatu ya mais foi kalesia umalava ya pe ole kalesia le Congregational Christian Church ya le lava ele o mana na ola to fe mai le fitaui ya le fe mai le fa le tusi le ale tatu fa le tusi le tatu Congregational Church ya fe mai our church minister totally depend on donation from parishioners. So it depends how much they donate. If they donate $1, that's all. That's it. Yeah, we believe those donations should not be taxed. Ya na tulanga na ya leo fa ilo mai. Ya le fa mai lisi va nga si ale I fa mai lisi va nga le sunga le fionga le sunga le autanga va ya tipi autanga va ya. Said the pastor think indeed leave of donation. Many ministers live quite comfortably on much more than the average Samoan. For example, in another village, a church minister every 2 weeks, they earning $6,000, around about US $3,000 a fortnight. He said for 1 month over 10 grand. Ya nala ya to hotel la o fa auna Samoa. Ya na fodinga mai ele pe na fa alia mai ya over to male tolu afe ya pe ono afe na tupe mo luva yaso ya as full afe ile masina ya na tulanga na ya na la o fa mai ele mista ya la o fa mai ya el palme mal malo e tau ona pe ni la ko tax a paulo tala palme le fa mai le to loko va ya to tula epa fai mai o fai au le ta ion ta se fulu afe le masina la to tongi Samoa I poto nei sele mau na to lo fe wa ita vale fo lava ya le fai mai he said minister we're driving flashy vehicle on the road creating traffic jam but we are not willing to contribute to building and fix the road on which they drove na la fai mai Mal palemia ya o fai au le tele la to se le ni le fe wa la to ta vale fo ya le ma fo ya no poloka le wala ya maleanga le wala alele mana o la to fa tele le wala e mo wai tu pe fa tele le wala ya po tulanga na le fo fa mai palemia ya ai se mila ka ko tele ya ona le ya fikari ya la to I ko ye la tele la to pe o le tal no atu ya ona o le to fai ta wa tu tato news le mai sa ho terminate na lo fete na ye le tato malo Samoa wa pena fo I mal tato kalesia ya na fai mai manato le kalesia ya fai atu fo manato le fo ya ole malo la to ya manala o sa fo mai fa maunga na ya pe ono mo ma le tato tu stala na autanga vai tipi autanga vai fai mai le tala le rio autanga vai e se fulu afe ia le tupe e moa ele la to fai au ile masina okay se fulu afe masina Okay. Yo fa uya pa fa. Ya na tulanga na al terminate ya la fatala fatu vanga. Umale mafuta mai se sidengo ngango tinga malo pa na foi pione e lupotea. Ya malona fa fitai level mafuta mai imana to umala na mafuta mai ngol tatu wala leo ngol tatu simple radio app pa na foi malungol tatu website. Ya malato umala na asola kwa kasa pesa se tava vai foi. Ya le tatu tala na ya por tatu news na mai le tatu tunu pelo samo. So la kwa mai le pesa na fa mai tango lima lua. E te tau lava na tatu tango lima lua. Bukwa kango lima lua lava ya tango lima lua e pe na ya si vai nga si ale tasi la to page. Na futu afta ngofi lava nga bukwa kango lima lua lava ya mauti noa ia e umale la ngali ia por la maftanga Ileoti. Talofa tia Maria Resina Tavai. Talofa from Sydney. Pena foi chani li malo lava. Ya mapione ayulupotia. Terminate. Le sunga na ya King A. Ya town city la sunga King A. Pa fenata sa isa city. Ya male sunga shori cap. Feta ma ya sunga shori cap. Ya male pesa lea.
Fai mai le pesa le afa mai o le tango lava lima lua iai. Ina watu lai mai tau taimi. Ua afa tonu lava le tula sa fulu. Download my Maleaka, Pulea, copy I did a fan of going, Oka Sumalo, Walla boy, Manatua, our Jamana, oi, Tango Lima Lua, the Lima Loto Alua, a wild lucky apple with my tua. A come in my loud telephone, a Ulu love money, Baloka singing, I go for I lazy game bongy. A tango Lima Lua, the Lima Loto Alua, a wild lucky apple with my tua. E come in my loud telephone, a Ulu love money, Baloka singing, I go for I lazy game bongy. Oh, go, what's out there? So we are going to make a pea. Galo in the polo, I will let Galo in the Tino. A wife, I'll let my eye, low tongue of while the passing man boy, who are on a license, I lay more police boy. Ila, and this is inside folding up. Kaluloso sopoy le au pangako ya inga Ua kawale ko inga ngau Sulu aku ile fale ole fale au Ile ifo ise yelo ai lava oe ke masau Tango lima lua Le lima loto alua Awa ole ki apolo e mai tua E kami mai lau telefoni E ulu ila mongi Baloka singing, I go for I lazy bongi. A tango lima lua, the lima roach alua. A wakaleki apple with my tua. A come in my loud telephone, a ulu ila money. Baloka singing, I go for I lazy bongi. I'm going for it. I am a mallet the lady. Kaluai ole out the boy. Fasola my leva finger, I all over lele. Safai la makamaiki, Kaluai lava low lay over side. May Mangai go for a single in the happy. So far, you lungali. I want you to know my only feeling boy. As I obey all the party, Malu, my only sabili. Polisi ua mai mauleola E ke mogi samo e ile Motorola Mana tua fo isakangi ua saula Ma pese mionga Tango lima lua Le lima loto alua Awa ole ki apolo e wi mai tua Kami mai fea E kami mai lau telefoni E ulu ila uomongi Baloka singing I go for I lazy ke bongi Tango lima lua, the lima roach alua. Awa ole ki apolo with my tua. E kami
mi mai lau telefoni e ulu I lau o moni Malau kasi ki ngai ngofo ai le si te moni Ai anole ave pasi Male ave pasi ngai ngofo ai le si ke moni Male supervisor ngai ngofo ai le si ke moni Male leo ngai kuli mai mali ke moni Ale ka wa male te Ma oko umono o ibi pe amare ke moni E ale pa kuanga nga ma oko ma la de se Ya ma la de kaele Ya ma ka ko de festival ya wo ma fa ko E pa ma ta wa ma ta fa ya fa de macho Da na mo se ma le ma le Fa wa na passe Ya ma king eh Sharika That's wrong I will fire Na se Mariana ole sungana ia sorry cap ia na fetsa mai ole sungana ia ole sitina sunga ole sitina sunga ia King 8 ia po ala pati tia ia e silafia foi ia no swafa na o King 8 lana city volume tasina na fetsa mai ole sunga ia sorry cap pena fetsa mai tai o sana ia nala ile tatu pesena mata ngofina pe ona fonga ina mai e sungana ia sorry cap fe mai ole tango lima lua lava ia ya pe ona baba ai tu foi lungo tato Facebook le telo pe tilo ti ya terminate ya na pe yo ila tona lo o pe ama yes fa ta inga le ya tato e ta on matu atango lima lua o to uma ia le tasi ya o to mo to page e ka fa lua tofu ia tasi da vale page o to e fa ta inga le ya pe yo si vai nga si lona and great e pe na fo ima ma si vai nga si e ia o le si vai nga te va i le o fo le si wo la ku la lo ia te mai ta ilea o feo ia I lewa luaku ilalo kalo fai ia e isi vai ngasi ia lewa luatu ilalo e fefe e ia sa peta ia en mosi sioa tasina vai nga ia o tonu na olo o mana ia tere la ua aikia ngai fai akepi ale aikia ngai pana fai ale kepi ale aikia ngai kango fai ka ko umana fai o fai ko ainga ale se mena fai forma ko ia lengi ainga na tonu ia na ala la tala tonu fai a oi o ke mi no mai fai isa ainga yo ke mi fai nga kasi elma page ere ya lu angi page kasi elma page e kasi me uma ma ke fai kasi ma ui ya yesu kasi kingo kasi koko kasi me uma na la oho ke o foto le tangata ile mana o mai ta ya posi de sila mai mai ta po mai mo mai festa mai ta lungo I ia la va ai mai le sunga ya kepi se em fen fa ali me foldinga se va ai me se va nga sia dei ora fa ali fonga foldinga na ko ia na ngai ya foi di se o ke mina ko ia fa ali na ia patala fatia malanga erkana sole peia ele kenga mista masalo e mole le faieni morning tea fe ngal tsunga malanga wa tauna fa atasi le pecha oe ya masia mana me malanga en sina elkana patala fa foi ya belese pois kale maloso fua ya lo foto tilo I si va nga yo ma futa mai fa tailo ma futa mai ya ona fa la vesi tau si lo mai ya lo ka lo atu si va nga fa tailo ma futa mai ada ngata lea o watu nga ilunga lo te nga ilunga ya le tato fe mai ta o pechi malai fo as nesi pese mo mana fo mo le sa o le loa pai haleluya ia le se mo la tu su e mai sa o le loa pai haleluya le mo mana mai ta le o pech malai fo nesi vo tai la le ko ka ku pese na sa o le loa mai le haleluya le la sa unia tu pese na mo oi pena fo ia se si dia ngau mala ia mai la to umala vana lo mafuta mai fa pena fo ima mai la to umala vana ilona Craig to pena fo ima pione and le lope o fo mai vai fo mai pione ai le lo ina fa tai lo mafuta mai na ole tato le utu mai to lus from minuto tale to la sumar tasi va talo fo ya Elisiaki ma ngai le pese nga se popo ai ya nala te lo pra me le popo ai ale ngata lea ia o lona fe mai kaimi mai le Facebook ia na bena fo ima pione ia malona fa taila ma futa mela to umala vana o tamana ia so la ka ko le pese la so la to su mal pese tama ta ile o feeling all pese le la to su atu ia ale pese per mo vana mai ai tama ta
o pechiti malai fo for my hallelujah. A fair hallelujah kepi o ita hallelujah. Le moa. O fair so hallelujah. Hallelujah so. Le la ko ka tu hallelujah pe mo mana mai hallelujah mai le la fo pesele usuala hallelujah li kepi hallelujah le sau hallelujah ele so la ko pe o le sau hallelujah mai le a foi ngola foi pesi se ka ko ska pesi le se la ko se ka masa pesi le so la ko so pesi hallelujah pe mo mana mai tama tai o fe se so fully milo tu what fato fa mai o ka mana ne pesi ti lo ti ai ya so la ko ka pesi sunga le ya prince true fe mai pi mau mo ko pi mau no foi no singa malulu Ulata wa masaninga una totoma Natalia ina Ayuina solemasa Pipi imaupe ileana
Na se fonga malia na sungana ia Prince True mal pese na fe mai e pipi mau mai ua makua malulu vale po ia na pipi e foi mal tato wata na ruma wale ma final wesel tato wata wa filma uma ke pi ma te fio atu ia e fa ali e to ma folinga ia au pipi ia ole pese na tani sungana ia Prince True ke pi da wale ona pipi ia to foi o fa pipi ole ata ia ale foi wa o pipi uma tangata le malulu ia leo pipi e toi mal tato wata nei numa o fiu e esel tato wata a mesa ila tolo ma futa mai lunga tato Facebook live mal kako YouTube channel o mako ale me faina ve esel sunga ya King A ia mal tama ta ia Osana pena foi mal sunga ia foi ngol sunga ya Shorty Cap wala me faingo ese o pipi ia la to ina manala fainga ta ina ve esel to ia lela sa fa o pelta kalame ile o tula meta meta full time ni tala tula sema tasi mna tula umal tatu programa suma tasi ona lese ka fai tau tawal watu e fai pipi ida pala mo pipi ai ole fai na ese le atana pi atu luma ya ma wakal wel pese sunga le Prince True man tol pese si tila si Prince True olo mo ya ta a fe na fi mo so copy le si tila ya Prince True ole mo ya ta o se tauna ole se full lima tala se full lima tala lo yele ta city le sunga ya Prince True na se full lima tala i pese na fa fonga mai o ka mai no sa city ele ngata le sunga ya Prince True pena fa ima le sunga ya Picky Prada o ya ta fo ya city pa fa na tima na oi san city o le sunga la ya Picky Prada ya na luas full tala ta wala city ale sunga ya Prince True na kele an kupe nga yuta na ole se full lima tala ta wala city atema Isa la kwa kakul pesa tama ta ile o Elisabetta le na mo mana mai fe mai pesa na fe mai sa ole loa po sa ole loa sa patala fatia lona manuel asa of tai lava if tai lava lona tai lava after the movie with the family boy kalo file late lona la to wi la atu ile movie ya lona Emmanuel tele ne asa fo fanga patala fatia Emmanuel to fe na ile fiafi ya manatua ore ngalo ya to ta se full man lo ne fatasi mela fionga ya sia pio valiko ya ace ya itu se foi malana po kalame ole afternoon show mas full lua se pa ele tu live fa ya so maile malesunga ya afa ese kia ile lana por kalame na ole lima e se pa ele tu la iva nei la uli obrigado le toy le la le oto su lu minuto tan le tu la suma tasi masalo tasu matasi nei yo na fa muto le ma fo kamo KP ya ngole se sta wa fix ya kule mele o fa le tono tato masingi le pe na se sila mai wo pipi la va wole mfental esel tato wata na inuma ya le make fiwa kama make haku fo le mate atu fa ali tu ma fo ringa a wole ma fai wa na wa fa o ma le wori nga king pena fo malesungana ya Shorty Cap maltama ina Osana ma fiu matatu luma lela mateo Facebook fanga por atu langa la fa yel banga la na matua mau level banga na wole tofio es fatala fatu ta area mia na mafuta mai na SAMOA ya mangafa ya kalai se man for Morris ya pena fo imatevi fa masanga fa mai uso ma loka kuwa ama fo se pese tangi lo vesteya ya na masalo pese na ta wudunga to tarpo kala me pese le sunga ya tevi afa masanga o tangi lo vesteya terminate o lela ulaku kalau fal lele o malepe fe sole laku ka ku mangel pese nga se popo wa yo na matatu pese na akabe so laku ka ku pese tama ta ida Elisabetta o fe Elisabetta len fe mai pese le haleluya fatala fatia o hana la vetinga lo fata ma futa mai fatala va o hana la vetinga ma futa mai fe Elisabetta ma le so laku mai tama ta ida ma ma pese le fe mai le pese Elisabetta en Moses yo na fe mai pe mo fa no ta tu pese na le haleluya ya sa ole lo le la ko ka ku le mo sa ka fa vero mai o mai lo na usul pese mo si va nga na lo ma futa mai va bol tu mai ta na respecta pese la le la ta na tu wol peta mo se o pese mai le haleluya fa mai sa ole lo ile ang sala Till
ko fa malulu tu lava ele o te mai tai o le sepeta o te mai tai le o pechi malai fo fa malulu tu lava pechi malai fo anesi va pela va o le sepeta ia o le pese o le te mai tai le o pechi malai fo anesi va tai le fa mai va tai lava After lava ta le upule talia mai o manaonga we fa fe kai lava la maka fa le te pesi langa si save fi okay pi o le o se pesi oi
En as for Mariana ale for pesana ale Samoa gospel songs a ole loa hallelujah per mo mana mai ele tama ta ele na o i ngol ko me kai le ke pi se avatu lava po ai fo le sir o peche ti balai fo anesi na Samoa mana mal pesana fe mai o sa ole loa ele ang sala ya le wo to mo a o Yesu temine le o le to le loa ai do matua i o sa lo to ai mo fifi ai ina o mo Yesu a sa ole loa to te la to le ule loa ya ule loa tu amale loa ya ya ai fa ta ye tamata io o pitch ya na uto no to mo ye le ta to ri faula ya na la ule le lo no so fo ma na fe mai na wo ye lo na fa mo ya pe fe mai o fe le oti pe na fa fonga to pesi fe mai o la vale oti ya o ready is stami lava fe mai o le oti o lo man wi le ya fe mai amu ia maliu mati o le li ya ai le ngate le fe mai listala na yai mai o amu ia e fa te tali o wala tu te mo wal tawi ka le mana e tala fatia peone ai lupo sidia e alu uma vai malima o fe kal fai o tala va kal mafta maliu tu la mai tu luminu tu la tala tu la sima tasi o manatu la fa muta fo i mesta tu mo tato tunu ya se o ako se kau fai le me le pola mo fa le tonu ai le o mafu ai ona le maua se ma ata me KP aki pi ko le pi ya so le o la kangi le mana kangi ai o ke kangi eu creo kangi lo ke kale o lo kau kala ko o kale lo o ia creo kangi o kau kala ko o kale o ta o sole na pesela sunga te vira fa masanga na pe ona mol mena mai ai fa mai le tangi la vestaya fato me tu ta sulo ne fata semana fionga asiata olana por kalame DJ Ace asiata baliko mais fulua se pa ele tu la fa le lima fata semana sunga ya FSC Mali lima se pa ele tula iva. Até menai, macam na Mr. Raul asa pula tau tamali fa mangal malam au na. Felo ila so tayao. To fa se fua.
sa ufisu isu ya imai langona ole